Na mpendwa mtazamaji unayetutazama kwenye television, hii ni Gospel Art Band Talent ama Gozarbi Talent. Tunakushukuru kwanza kwa kututazama, na hivi tunakualika kwa ajili ya kusubscribe hapo kwenye channel na kuendelea kushare kwa wengine wote, maana hivi karibuni mtaendelea kupata mambo ambayo ni mapya kabisa. Tunapatikana katika mji wa Butembo na sisi pia ni dunia nzima kupitia mtandao, na ndio maana tunaendelea kualika kwamba wale wote ambao ni watu ambao marafiki wa gospel, wote ambao mnayopenda gospel, karibuni, mtavipata vitu vizuri kabisa. Na tunaendelea kuambia kwamba muendelee kuwashirikisha pia wengine ili tuwe wengi kabisa kwenye channel, kusudi tupate mambo mapya ambayo yanayokuja. Sio mimi peke tu kwenye video, nadhani mtapata wengine wengi ambao tunashirikiana nao kwenye Gozarbi Talent, kwa sababu ni kitu ambacho tulikianza zamani, alafu jinsi tunavyojua sote kwanza inakuwa vigumu kwa watu, na tunaamini kwamba mtaendelea kupata mipangilio mbalimbali kabisa. Tuko kwenye WhatsApp, tuko kwenye YouTube, na vile vile accounts zingine zitakuja muda si mrefu na mtaendelea kutupata. Hivi tunachokuomba ni kuendelea kuwashirikisha wengine, wale wote ambao wanapenda maabudu, wote wanaopenda the worship moment. Tutaendelea kufanya vitu vingi kwa ajili ya kuridhisha mioyo zetu, tukiwa tunaabudu Mungu na kumsifu, sababu Biblia inaendelea kusema kwamba ni lazima kila mwenye pumzi aweze kumsifu Bwana. Hivi sijue wewe ni nani ambao utapingana na mawazo ambayo tumekuwa nayo, lakini tunaamini kwamba lazima kila mtu ambaye anayepumua ataweza kufanya jambo hili, ataweza kuabudu pamoja nasi na ataendelea kutapanya maujumbe zetu kwa wengine wote. Hivi tuwe wengi kabisa, na ninakuomba kabisa usiache bila kusubscribe kwenye hii channel, na vile vile usikose kushare kwa wengine, ili kabisa tuweze kufanya mambo ambazo zitaweza kufurahisha dunia nzima. Na lazima tuanze tu gisi tunavyoanza. Naamini kwamba tutapata vitu vingine ambavyo vitaweza kutusaidia kuboresha, sababu lazima tuanze na kidogo ambao tunakuwa nayo ili tuweze kupanda polepole. Ni Mungu ndiye anayeinua, na tunaamini kwamba pia nasi tutaweza kuinuka na tutafika mahali pengine, mahali ambapo wengine pia wameshafika. Lazima tuamini hivyo wapendwa. Ninawashukuru. Nimekuwa kwenye video na Press One Malindugu, ama ukitaka niite tu Prince, haujakosea. Nashukuru.